Һәрбер милләтнең тарихында аның рухын саклаучы, яклаучы һәм киләчәккә үтләүче шәхесләр була. Кешелек тарихына күз салсак, андый реформаторлар байтак. Алар заманның, халыкның ихтыяҗларыннан аерылгысыз. Без әлбәттә бик күп мисаллар китерә алыр идек, ләкин безнең үз чорыбызның һәм милләтебезнең халкына иленә тугрылыклы улы бар. Ул күренекле җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, публицист, 90-нчы еллар яңарыш хәрәкәтенең лидеры, киң эрудицияле галим, курку белмәс каһарман Фәндәс Шакир улы Сафиуллин. Hürmetli vatandaşlar, milletteşler, değerli kazanlılar, hayırlı kez, hürmetli Fəndəs Şakir, Azine Hanım, dostlar, şimdiden da ülken durmuşuz. Fəndəs Şakiroviç kılgan ameller, onun çıkışları, onun hizmeti, mene bugünkü oturuşlarının tarihi eğitimleri. Niye degende en yakınları, onu yakından bile tanıyan kişiler, onun fikirleri bilen ortaklaşa turgan Tatarlarımız bugünkü kişiye geliyordu. Birinciden özünün kitabın tağında 80 yaş olsa da 80 yaşın yubiley ettirip, motor ettirip ötkərəbiz bugün. O mene fikirlerin şu kitapta toplap, yazıp, tarihqa qaldıra, kileşek bulunlarımızga qaldıra. Nege degende, men qarab çıktım bugün, men o kitapını berdiler yükten. Men surab aldım. Şunda qarab çıktım. Endi bu yılda meni bir qatı tənqidlin ekan bu kişi. Nega etmeydim? Yok. Etken yerleri vardır. Bunlarına qaladım. Lakin Fəndəs Şakir hürmetli dostumuz neydigine bahşləşməsək də, neydigine fikirlerini ağır şartlarda belgilep qaramasak da qaraşırız bir-birge Respublika yetekçiliği, o zaman yetekçiliği. Onlar arasında neydi? Bizim aralarımız dost oldu, anlaşıp birge Respublika halkımıza hizmet etti. Kitabımız var. Birisini şurunun noktalasını bir de saplar. Okumadan birden okup çıkarmaya bir Юбилейгіз бен құттарға рұқсат етегіз. Дүнияның түрлі бұршмақларында сибіліп яшаучы татар халқы бүгінгі күнде нашушы бой тарихи мирасын сақлап, ұлы бір милләт болып яши екен. Мұның негізінде Фәндәс аға сіздің кебек милләт пәрверләрінің қызметі ролі әйтіп бітіргісі зор.